Ki pulet ka Guwahati kilamat ikijing job ka bakraw. Hakaba kilayo man kurup no ya shibun ukanja ya ubalayo man kurup nagathan ka bahab apo ka thanat Jorabat. Ki pulet ka Jorabat belelam da ujain Commissioner ki pulet ka Guwahati Upartha Sarathi Mahan. Kilayo man kurup ya buon ba ukanja kat ba kidang penlong ya kajing talasi ha ka steps ni palai. Ki pulet kleto bayo ukanja beleyo man kurup layo man bat nak ka truk ka badan number HR Laipu Prati Ar Kendai Weilai Kabadang Wan na Manipur Bad Lecha Guwahati. Uni ukenjau belasya kurup baro ukia kumba 4,4 kilo bad udai ubalatip kum u Manipuri kanja bad ubalasong haki Laipu Ar tadi gisong ya kibala buri hapo jong ibernis ing hakan katrok. Ya arngut kibreu lakemno akabedai bad kena kejing kayi bean ya uni ukenja. Ya kini belasya akem la itu kung Ashok Kumar na Haryana bad u Bhupendra Singh na Uttarakhand. Ki pulit klietho ru ba kador jong uni ukenja baro ubalai ban kurup kasyong dor kumba khatsan klur tengka.